kandi twibukiranye ko buriya Kisekedi yishe itegeko ryo mu 1975 zibuza igihugu kuzana abacashuro kurwanya abanyagihugu bo muri icyo gihugu. Nacyo ni ikizibiti. Iyi video twakoze Minova ifatwa, sinabwiye ko Goma M23 iriyo. Yego. Bo bazi ngo nibwo yari ikihageze. Goma burukuru byanagenze, amasasu nkane yavugiyeyo, abantu bakwiye imishwaro. Urabona Goma ni umujyi ucucitse, 2 miliyoni y'abaturage, ariko harimo amayeri menshi muri ya ntambara, no mpamvu amakuru agenda ahindagurika. Harimo special force ya M23 ashobora no kuva munsi y'ubutaka ukabona ntuzi n'ahantu aturutse. Harimo iyo bita cross combat, urabyumva, hazamo gukoresha imbunda zoroheje, hakazamo karate ku ngufu, amayeri menshi, kurira igikuta ukaminuka, guca mu idirishya imigozi. Abantu bazi ibintu bya komando, nibyo biri kuhaba. Umuntu utazi tekinike, niba bajya bari amafilime y'imyitozo ya gisirikare, uko umusirikare ashobora gufata, nk'ubu urabona ikibuga cy'indege. Yego. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi. Nitwa Issa Rurangwa, ndi kumwe na Bwana Iyamuremye Aime, n'umwe mu bagabo bakunda kutuganirira cyane kandi bakadukorera icyo nakwita predictions, tugasanga ibintu uko yabitubwiye niko bibaye, uko yabipredictingaga niko bigenze. Aime, muhaye ikaze kuri Ukweli Times. Bakoze cyane n'abadukurikira, ndabasuhuje. Yego. Kandi komanteri bakurikirana ibiganiro rwose bya Ukweli Time mbagezaho, ndabashimiye kandi mbahaye ikaze. Yego. Aime, nta gutindiye, ni byinshi biri kuvugwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abantu bakagaruka mu kwibaza operasiyo M23 yakoze yo gufata umujyi wa Goma. Ni operasiyo kugeza uyu munsi itarahabwa izina. Ese ntabwo ari operasiyo, ni intambara yeruye? Ese hakoreshejwe ubuhe buhanga ku buryo ingabo za FARDC, ni igisirikare cya 8 muri Afurika mu bisirikare buriya bifite ingengo y'imari itanyeganyega, byaguze intwaro nyinshi ku isoko ry'intwaro, byagenze gute kugira ngo bisange bambuwe umujyi capital y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse mu buryo bworoheje, tutabonye habaho intambara y'isibaniro y'amezi n'amezi? Urakoze cyane. Ubushize Minova ifatwa, bazakurikirana video nakoze, nababwiye ko M23 iri Goma, ariko ntabwo babisobanukiwe, ntabwo babyemeye. Ni za prediction bazisubiremo, nushaho zaziri playing uzibereke. Yego. Deja ko yagezemo, ndongera mvuga ko nta n'imirwano irenze cyane izana haba abantu bazahita bahunga. Yego. Warabivuze ndabyibuka. Niba ubyibuka. So ubwo duheruka gutandukana, urumva hari operasiyo zabaye nyinshi. Yego. Urabyibuka. So igoma sasa, Goma byagenze gute kugira ngo Goma ifatwe? Ukuntu byagenze, ngewe burankunda gukoresha imibare n'ibimenyetso. Akeshi umugani wawo wundi. Goma burahabarirwaga abasirikare berenga ibihumbi hafi 200 b'imitwe itandukanye. Barabizi, za Wazalendo, za FARDC, zose za FDL, abacashuro, Monisco, barabakaske, Abarundi, urumva takataka nyose zari zihari z'abasirikare n'abacashuro. Kandi twibukiranye ko buriya Kisekedi yishe itegeko ryo mu 1975 zibuza igihugu kuzana abacashuro kurwanya abanyagihugu bo muri icyo gihugu. Nacyo ni ikizibiti. Iryo tegeko ni itegeko rya Kongo rya Loni ribuza k'umunyamahanga w'umucashuro noneho baraba mercenaire, aba muzajya mubona bafite uruhu rwera n'abandi hirya ni zino groupe yashyizeho z'abarwanyi bikorera societe prive z'umutekano zikaba impliqué mu ntambara yabo iri mu gihugu, kuko M23 n'abanyekongo, byo ntabwo bikibishidikanya. Urumva yararyishe. Ubwo rero mbabwira yatakataka irimo buriya habuze mu gisirikare cyo bita, ubwo twagiye muri operation control and command, urumva na intelligence. Urumva, so ni nakuriya na za empire turque ottoman n'amapire menshi, n'umabona n'abari ba Napoleon Bonaparte burya bagiye batsindwa. Ngewe banyihangara, sindi umunyapolitike, ngewe ndi umuhistori, kuko ari realite historique na realite politique.
Waratubwira realite historique. Nizo mbaho nk'ubitano bimenyetso. Buriya coordination y'abasirikare badahuje umuco, badahuje imishahara, ngo ndacyavuga ya FARDC n'abariye babo. Na MONUSCO buriya ise yinjira mu matiku kandi iriya MONUSCO babona iriya casque bleu. Impamvu M23 ngiye uko nzana version zanjye ushobora kuverifia mu bitabo. Ntabwo bari bafite mandate yo kurasana kuri M23. Uribuka ko no muri weekend ishize babwiye M23 yatanze itangazo kumugaraga umuntu wese ukurikirana update. Casque bleu nimwivange muri intambara. Nimuturasaho turabasubiza. Riposte. Twitabara. Hasi hapfa 13. Icyenda South Africa icyenda no munya Uruguay uzi panike irigwe nawe tuguciye mu byuvuga irigwe ubu ngubu yamanitse amaboko baraba casque bleu bumvikanye nayo mu situation actuelle ubu ngubu nayo mu 23 ko bagiye gukora CCRF nta batongera kuyirasaho bakareka mu 23 gakomeza naguciye mu ijambo nabonye igice ingabo za Irigwe kiba munsi kw'ingabo za MONUSCO nago zose ziba hamwe. Aho ingabo za Irigwe ziri nabonye ahubwo ziri kwambura FARDC intwaro zikaba registeringa zikabwire mu 23 twe turi gukurikiza amabwiriza y'intambara. Nuko bari bakuzanijeho buriya mandate bafite ni uguprotectinga abaturage ntabwo ari ukurasana n'abari kuri front. Front line yarebaga FARDC Wazarendo n'abari babo casque bleu nk'ibirimo. Bintu Keita yinjiye mu matiku urumva. Bintu Keita twibutse ko ari uriya mudamu uhagarariye imiryango yose ya UN muri Repubulika Iharanira Demokarasi. Ni n'umunyagine. Ariko bazi ukuntu bagiye kubagaho ku cyumweru ntabwo UN Security Council baterana ku cyumweru batanze na giti we na wagina ministre wa diplomacy bagakubita igihwere reka tugaruke muri operation control and command kumbwira ukuntu ingabo zabaye nyinshi nuvuga ngo kuzikontorora bikagorana urumva hariyo bita exercice militaire conjoint ni imyitozo ya gisirikare ihuriweho buriya niyo mpamvu ubona ngewe mba kucanga hirya no hino NATO imirwanire ya NATO itandukanye n'imirwanire y'igisirikare cya Ukraine no mabona ko no gutsindira ntambara biri kubagora buriya ko ufite ibikoresho ni byiza kuba muri beshi ni byiza ariko iyo factor ntabwo ishobora gutuma mutsinda intambara iyo kuba mwarakoze exercice ihuriweho igihe kirekire muzi sigino urumva harimo uhembwa amadolari 5,000 ndagahembwa 6,000 undi ngo ni engineer de guerre harimo n'abagenerale autoproclamé sniper akagukubita wagiye kwifataho selfie ibintu bibabaje cyane ntabwo birabibaho kindi gikomirikiyeho bura contrôle commande intelligence logistique ya M23 ihagaze neza contrôle commande logistique intelligence na exercice militaire conjoint bamaze imyaka 3 barwana hamwe urumva imyitozo urumva experience bafite ariko baba bibereye Goma basirikira bavangavanze noneho byatumye aba mercenaires baba bafite commande yabo MONUSCO nayo ifite commande yabo urumva donc akaba mu bintu bya mucanganyiko no ku rurimi buriya ntibumvikana abantu babara ngo u Rwanda wenda n'ibyo u Rwanda n'iki bakabara effectif y'ingabo ntabwo effectif y'ingabo n'ibikoresho bihagije kugira ngo utsinde urugamba so bisaba nizo coordination contre nko muri Kongo umubambira ko ndi ukora commande y'urugamba guverineri aravuga ngo attaquer frapper urumva guverineri umusivile wundi wungirije ari wungirije kira umwami ntuza uriya umuvugizi wa guverinema Patrick Muyaya ati coucher mujye musi bitanda mu frapper ennemi urumva buri muntu aratanga commande muri Kongo ntibishoboka commande na control igomba kubima so icyo M23 yagiye batsindisha no muri zira operation nari bavugiye muri video hano mugana wa mu Nyarwanda ati narababwiye ibi bitero byafashe Goma byinshi byaturukaga mu burengerazuba bwa Goma urumva byinshi no byaje bituruka no muri Nord ariko attaque ikomeye yabereye mu burengerazuba ahantu hari zira za casque bleu niho bari bashyize umusada izindi zibateye izenguruka inyuma muri Nord urumva za attaque mbabwira attaque simultane attaque simultane uvuga ngo ni ibitero biturutse impande zose aho bafite axe n'imihanda iri block so muri make urumva ko ariyo defete ya FARDC yahuye nayo kandi narababwiye Kisekedi nta nubwo barahembwa buri barubizi
abasirikare be ba FRDC ntibarahembwa. Ntabwo barahembwa, ntabwo abonye mucanganyiko ukuntu bimereye. Nese Aime unsobanuriye factors zatumye ingabo za Kongo zitsindwa, harimo kuba barwana ari benshi badahuje imishahara, badahuje imyitozo, imico, ururimi, badahuje kandi na command and control, bigeze no kuvuga kuri intelligence. Intelligence nyine ntaguciye mu byo uvuga. Iyi video twakoze Minova ifatwa, sinabwiye ko Goma M23 iriyo. Yego, bo bazi ngo nibwo yari ikihageze. Goma muri ukuru byanagenze, amasasu nkane yavugiyeyo, abantu bakwiye imishwaro. Urabona Goma ni umujyi ucucitse, 2 million y'abaturage, ariko harimo amayeri menshi muri ya ntambara, no mpamvu amakuru agenda ahindagurika. Harimo special force ya M23 ashobora no kuva munsi y'ubutaka ukabona ntuzi n'ahantu aturutse. Harimo iyo bita cross combat, urabyumva, hazamo gukoresha imbunda zoroheje, hakazamo karate ku ngufu, amayeri menshi, kurira igikuta ukaminuka, guca mu idirishya imigozi. Abantu bazi ibintu bya komando, nibyo biri kuhaba. Umuntu utazi tekinike, niba bajya bari amafilime y'imyitozo ya gisirikare, uko umusirikare ashobora gufata, nk'ubu urabona ikibuga cy'indege, ari ama operation no kubohora iriya gereza, ntabwo ukoresha imbaraga nyinshi z'ibiturika kuko ni mu rusisiro wakwangiza byinshi. Haba harimo tekinike sasa, komando yo mu rwego rwo hejuru. Hari iyo bita ngo urban war, ubu niyo bari kurwana, hari intambara zibera mu mujyi. None se Aime, uri umwe mu bantu ba predicting ibintu kandi tukabona birabaye, usobanuriye uburyo Goma yafashwe, urambwira ati M23 buriya yari yarahageze mbere, bakubrikire muri video, bariyoberanye cyangwa se unyomboza ageze we playing baba barimo. Hanyuma twabonye ku cyumweru haterana akanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye, kandi ntibisanzwe, ni muri weekend ntibakora, undi kari kuba kuwa mbere, ariko kubera situation bagashyira ku cyumweru. Oraje urambwira uti Teresa Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, madamu Teresa Wagner, ngo afatanyije na Bintou Keita ngo batanze igiti higizwe imbere. Kariya kanama kari kagamije iki? Ese kakemuye iki ko kabaye? M23 ikaba itahagaritse urugamba, FRDC ikaba itarekeye kurasa, kari kamaze iki? Urakoze cyane. Ikibazo fondamental akenshi ngewe mvuga verisiyo abandi batavuze. Yego, nibyo biba bizanamo balance, noneho bakabalansinga. Urumva kabaye ku cyumweru, kabaye kubagaho, ariko ntabwo akanama k'umutekano ka Loni ariko kayitumije. Iriya pressure bari abagore babiri, ubundi se barwanyeho, ubundi ntabwo ari ukubapfobya. Bintou Keita na Teresa Wagner ni amatiku, Imana imbabare, bo bari mu bintu bimeze nk'amatiku, kandi ino ntambara iri seriye. Bintou Keita yiyasosiya gute? Ubundi buriya mediation, niyo mpamvu nkubwira ko umuryango mpuzamahanga ntukiriho, uriho ku izina. Batanze giti, batanze ruswa, bavuga ati sasa reka tubarya amafaranga yabo, baduhe n'isimbura mu byize extra time yo gukora muri weekend, n'ubundi baratahiraho, n'ubundi nta kiciyemo. Urumva baravuze ngo igihugu cy'igituranyi ngo cya deployinze ingabo bigenda gutya, none murifuza iki? Mu baninge za gahunda zose, intwaro. Bavuze ko u Rwanda rutemere, basaba ko u Rwanda rwabuzwa kugura intwaro ku isoko ry'intwaro mpuzamahanga. Bavuga ko u Rwanda rwabuzwa gucuruza amabuye, tiketi iriho u Rwanda yose, amabuye ariho u Rwanda ataba kiguzwe. N'abayobozi bavuga ko abayobozi bavuga ari kijyana abanyapolitike bakomeye mu Rwanda bafatirwa ibihano, umwe ku wundi atari mu kivunzi. Ngira ngo n'ingabo zikava, n'ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo ziketa zitaha. Hanyuma reka nanjye nkubaze ibyo bintu basabye mbere yo kumbaza. Ibyo bintu basabye kubihabwa birashoboka? Oya, ni ibyifuzo, c'est une aspiration, ariko donc ni ibintu biri idéal, tukifuza etaje cy'indege, ni ibintu biri idéal ariko biri vague, donc ibintu bidafatika by'ibyifuzo. So bivuze iki? Biriya bintu bavugaga kuri side imwe ni ibyifuzo, ariko sebo umukoro bahawe barawukoze. FDLR ntabwo abonye umuntu ufite tatuwaje ya club hano First Lady wa Faci yagiye kumusura mu bitaro. Narabibonye nazo nanabiganiraho na mugenzi wawe Bikuvi. Biba bivuze iki se biriya? Nubaho eske mu mavideo nakoze kubiri intambara, umuntu agufatanye hafi ubuso bungana na kilometero kare 1056, ubu byaniyongere bigeze kuri
60 birenga. Wowe urumva wowe atari wowe ufite ikibazo. So buriya tension impamvu babigenderaho tension yabaye. Tension ubundi ibyo basaba ntibishoboka. Amabuye ntabwo agira isura. Nubwo bashyiraho etikete ibuye rya Kongo n'iryo mu Rwanda cobalt corute birasa n'iryo muri Ukraine biba bisa. Amabuye yose ibera munsi y'ubutaka. Ese ku Rwanda mbivuge muri verisi ko rwaje mu bihugu byitwaye neza bifite umusaruro mwinshi w'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga kandi meza ntabwo ari Kongo. Urumva erega munsi y'ubutaka nta mipaka ibaye. Ibuye riri muri Kongo no mu Rwanda riba riri. Yego nibyo ngira ngo ni Minisitiri Nduhungirehe wigeze kubivuga avuga ati abantu bavuga ngo Kongo ifite amabuye ngo amabuye ntagira umupaka. Geology amiraho ashaka. Nta mipaka iri munsi natwe mu Rwanda amabuye arahari kandi ikindi cya kabiri ayo mabuye bavuga Kongo yahaye ikimana ku buryo mu Rwanda ho atahagaragara. Nyine bire impossible kuvuga ngo ikindi cya gatatu turi akarere kamwe usanga si geology ari imwe usanga climat ari imwe usanga ibintu byose tubihuje ibihingwa duhinga ni bimwe ubutaka ni bimwe. Ni question de mentalité kandi abantu ababwiriye option barayumva. Tugaruke rero kuri business. Baba kari agace ubwabyo kabamo amabuye y'agaciro menshi. Baje ko banning ibyo bintu kandi bakeneye mu bikoresho by'ikoranabuhanga muri industrie numerique n'aya madrone yose abantu bari kwifashisha n'ububwirinzi bw'ikirere bwose ziri amatseri nyinshi 85% ni cobalt ni corute. Ahubwo twe tugiye no gukora ikigo gikora intwaro zigezweho. Vuga ngaha kiri hafi mu Rwanda bagiye gutangiza ikigo gikora intwaro zikomeye cyane. Iyo makuru ni butaru yagiye nkubita document métallique mu rwego rwo mu hejuru. Ubu document métallique uyu munsi umwanya nuko mu Rwanda bagiye gufungura. Ahubwo se nukuronshinga kuko imyiteguro igeze kure rwose. Bw'ubwirinzi hasi hejuru mu kirere no muri Kivu. Muri Kivu n'abanyatwara navumbuye gaz y'u Rwanda baza gukira mu Rwanda ratengamaye. Biriya bihano rero bavuga ni ibyifuzo. Ubwo si kuri ngingo withdraw zirangabo bavuga ni bande se? Abasirikare ntibagira amazina yabo bavuga. None se ni bande? Ubu ushobora gutandukanya umusirikare w'Uburusiya n'uwa Belarus. Biragoye. Kereka umuntu uba muri biriya bice. Kandi none isa abantu wenda bumva umwuka ururimi rw'umwuka avuga imwe bajya bavuga. Iyi mipaka ngende mu history. Iyi mipaka bavuga y'u Rwanda na Kongo igrarake myinshi ni mipaka politique. Ntabwo ari mipaka historique culturelle. Yego. Sinzi niba byumvikana neza. Mu 1885 urabyumva neza? Ndabyumva. Muri ku ira kongre ira ibeberere bagabanya. Uretse amabere y'inkumi ni ikinyarwanda ni igikongomani ikinyarwanda. Amabere y'inkumi mu mipaka geographique abahe muri Kongo. Politique aba muri Kongo. Ariko se bavuze ngo géographique historique mu buryo bwa géographie na histoire wayita ko ari politique ni muri Kongo. Yego. Culturelle, géographiquement, historiquement ni mu Rwanda kwa manano bita Nyabyondo na Kanyamahoro. Kanyamahoro muremure. Mu 1880 genda mu history ariko mu history ntabwo yabura kuba mu politique. Niyo mpamvu abantu bakina politique batazi histoire. Jewe rwose abantu nta kibuga bafite rwose muri iki gihe tugezemo. Mu 1885 hari empire ivuga ikinyarwanda. Yego. Abazungu kuba bino bintu arakantu mukumve neza mugakurikirana. Uzasanga ukuntu bagabanyije imipaka. Yego. Bafata igihugu gito, bagiraga igihugu gito. Yego. Bakagimbura imbibi zacyo bakagira igihugu kinini. So urumva nk'ahantu wenda Ubudage bwari bufite, bwari puisa muri icyo gihe, bwafataga igice kinini. Yego. Wenda nka Belgique kubera yakanyakanyaga cyangwa za Portugal cyangwa muri icyo gihe, rega puissance coloniale no muri icyo gihe nayo yarakontaga. Uzanabikoreye sondage ubikore research. Uzasanga muri puissance coloniale igihugu kinini cyari gifite puissance militaire économique muri icyo gihe cyakolonizaga byinshi territoire nini kandi kari faible kari kuri sumanda ntoya ko kuragiza indagizo bagahita bakata muri izo kintu ba predictinga mu myaka iri imbere kuryanisha abantu kandi bari barimo kandi ariko bakopeye ibyo Museveni yakoze
Museveni yaruka hari abanyarwanda bo mu Bugande yabahaye na nationality bafite n'ubwoko bwitwa abanyarwanda sakandi kantu batamenya wari uzi ko buriya ntuza Misiri ntuza Israel bari bagiye kuyimurira muri Uganda kwari kwaje kuba deviation muri Middle East nkuko uyu nguyu Trump ashaka kwivakira abantu muri Gaza bamwe bakajya hano mu Misiri urabyumva abandi azabajyana sinzi ikindi gice shaka kubajyanaho kugira ngo nyine bahevake gusa tugaruke hano mu byo muri Rwanda na Kongo nicyo nyine kibazo kiba gihari bira n'ibyifuzo ariko n'impamvu uriya mwanzuro udashobora gucamo hari check and balance Kongo hari Burundi buriyo gukora iki wenda bavuze ngo ni bilateral partnership iri FDLR iri ikora iki n'urugero aba mercenaires bo si abanyamahanga bose noneho bawizidrongiye bahafi nese muveni zavige ni ikibazo abantu bakwiriye kwibaza cyane cyane aba bazafata iyo myanzuro ariko reka tubyitege uyu munsi amakuru arahinduka ngira ngo uzagaruka tuzaniye n'andi makuru mashyashya buriya kuganira kuvuga no gutaruka gusa n'indi prediction ari kuvuga M23 yasabaga ibiganiro bitarashyira Kisekedi ku gatuza murabize bitaraza ari cyo bita rapport de force rapport imbaraga M23 yakoresheje ibafatana no kugera Goma ubu ngubu situation bari kuzistabiliza urumva yego nibyo biri gukangura rero no Kisekedi kwivuguruza ku magambo yavuze wewe yamuze waticaye n'abantu mukaganira ko nubundi n'agace warusiganye n'intebe wari wicaye bagiye kwigukura nabyo nagiye kugana kuvuga no gutaruka iyo tuvuze mu Ventura buriya tujye tuvugana guverinoma ya Kongo kuko birahanganye Tshisekedi yavuze ko atazigera aganira na rimwe n'umutwe wa M23 uyu munsi umaze gufata ibirometero 50 na hafi 60 hari n'amahirwe menshi kushobora no kongeraho amazi y'ikivu bamaze gufata ubutaka ishobora kongeraho amazi y'ikivu hari n'imigezi bivuga ko ishobora gufata kandi yajya gucamo transport zo mu mazi nababwiye ko ibyambu 24 uretse byaye bifunze biha gufata Goma yego imaze no gufunga ikirere ya defense yego ese iyo umuntu afunze ikirere ngo ndavuga gufata ikibuga cy'indege kuvuga ko nta ndege yemerewe gucaracara muri icyo kirere iyo ufunze ikirere ugafata ubutaka ugafata n'amazi na radio umuntu akavuga ko mudashobora kuganira na radio barayifite lisu control na gereza imboho ukazibohora imbohe zikabohorwa ko mutambara ategereje ko mutamba wombye abantu wombye tunyoni yaragiye kuzarasa ntabwo byamuhira isi ni dynamique politique ni dynamique soza rero Tshisekedi wanze kuganira arivuguruza hari umugabo uva ku ijambo aremera kuganira cyangwa aragumya ahagarara aho ahagaze tuzageza tutazi uko ibintu birangiye urakoze cyane urabona hari ariko uvuze ubwirinzi bo mu kirere ngira amatsiko y'ibintu byabaye mbaheho akaverisiyo gatoya kenshi ikiganiro twagikoze cya air defense identification zone ari ukuntu abantu bira bintu wenda mu magambo make nibyo nababwiraga ati rero Rwanda reka dushyigikire ubwo bwirinzi kuko budufitiye akamaro ariko icyo mvuge hano kuri kamera Kisekedi azishyura ikiguzi cyazira interception zira porte missile zira missile u Rwanda rwazimije azishyura ikiguzi cyawe z'amadolari yagiye hari bazakora imibare barebe imibare y'amadolari yagendeye hariya mu gutangira zira missile ira niyo ntambara igezweho intambara ya electronique de nouvelle génération ira ni guerre numérique électronique ibindi biza nyuma yego ubwo rero no gukurikira ibyo kuvuga ngo rero ngo azisubira umugabo nyine utisubiye urabizi bimubaho harimo ubusuye ebyiri ashobora kwemera ibiganiro kandi Marc Rubio uyu Marc Rubio ni secrétaire mushyashya wa Amerika ku buyobozi bwa Trump nimugora yahamagaye Kisekedi Faci uyita beto yego ariko baramuhindura amazi yabaye icyondo ntabwo akiri beto urumva yego Gane n'ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngiye mwumvishe none bashyiramo M23 kuri ngewe icara uganire nawe kuko yariringiye Loni se nibande nibira bihugu bitanu
ahubwo abantu batajya bamenya Loni ni biriya bihugu bitanu kandi bibiri bimeze nk'aho byakoze divorce, hari Uburusiya n'Ubushinwa. Kuri iki kibazo wongeze wumva bavuga, hari n'itangazo bari basohora wigeze wumva bashobora gushaka gufatira u Rwanda ibihano. Ngewe mbivugiye hano, ni ibintu byigaragaza. Ubushinwa bugashyiraho veto bukabyanga, abanyarwanda bajya babimenya. Uburusiya bukavuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ubwo mu mugambi burijwemo. None se hano Macron yakandiyeho bikanga, yarabahamagaye kandi abizi ko Facia we na Macron live abantu bazi byabaye babenda no gufatana mu mashati, bazasubira inyuma hariho amavideo. Macron ashinja Tshisekedi ashinja Emmanuel Macron guhengamira ku ruhande rwa Perezida Paul Kagame, akaba ko bamuvugira neza kuruta ko ariko reka kakabere nkababwira, hari abantu bumva u Rwanda ngiye mbivuze ndwicayemo pe, baruheruka kera mu myaka ya kera, bazi ko ari rwa Rwanda rwa cyagihe rwarahindutse. U Rwanda si wavuga ko ari nk'impanga ya Israel. Nibajya bareba Israel mu bwirinzi mu biki byose n'amateka, n'u Rwanda ariko bajya bivuga abantu bagacanganyikirwa. Urumva Israel ikikijwe n'abanzi benshi, u Rwanda narwo dukijwe n'abanzi benshi, baranabidekaraye. Ubwo Amerika n'ibyo bihugu byose bigomba kurengera uwo muntu kuko afite imbaraga cyane, arabatigisa. Ndetse baramubwiye igihugu mufite effectif z'ingabo, niba uzumbwira ngo ni ibihugu bya 8 ku isi, ya nuko intimida batangamo ruswa. Imbaraga z'igisirikare kigaragara ku kiwanja, pari ku kiwanja, kwenye mapambano. Wavuga bya Kongo bwakwira bugacya. Reka ngushimire ku makuru tuhaye n'ubusesenguzo dukoreye n'ukuntu ubyumva. Reka tuzasubire. Urakoze cyane n'abadukurikira, ndabashimye. Nshimiye abari badukurikiye rero, naho ubutaha. Asante sana.